Legae leno le jilwe ke molelo. Mawelana a le mane a ne a robetse mo mokhukhung ono fa molelo o runya. Le fa baagisanyi ba lekile go tima kgabo, maiteko a bona a iteile sefolletse. Go begwa bana bano ba ne ba tlogetswe mo tlhokomelong ya morago ra bona wa dingwaga di le 17 fa mma bona a sale a tsamaya ka la botlhano. Baagi le bona ba mo kutlobotlhokong. Ngivuke vele ngaqokile ngezalana nami ngazo. A re o tsogile bosigo a tla go thusa go tima molelo ka metsi fela seo ga sa thusa ka sepe le bao ba neng ba le motlong ba ne ba setse ba didimetse le mojako o lotletswe go tswa ka fa gare. Bese ba bomvu vele bonke ngaphandle umkhukhu wonke. Sa morago skwalo a o mollo ba o tla ka kudu. Ke a boela ka morago ka re ke ntsha masenke a ba fisha manchuba a rapalela mpakato ba se o tlala mollo bo se o le mongata ka kudu go be se na ntho re ka idirago mara ga ke fihla bana ba ba sa phele ga ke ra ga lebati ga ke ka morago ra bulawa ba se ba khomotse. Sepodisi se santse se batlisisa se bakileng molelo le fa go ikgokelela motlakase go se ka fa molaong go tlwaelegile thata mo lefelong leno. Megala ya motlakase e tsamaya gotlhe mme e tsenya matshelo a baagi segolo thata bana mo kotsing. The police are have registered an inquest. They are investigating what might be the possible cause of the fire, and we are going to possibly add more charges: the child neglect, and as well as an undocumented registered undocumented person, because the mother of the children, she's an undocumented Mozambican national. Baagi ba gakolola gore ba seke ba tlogela melelo e tukang ntle le tlhokomelo segolo thata bosigo.